Imbula binaka. Oya o na kamnalangi o zabutu mena wono na mbulembuleo. Na eno ngoma na lamania sana tele. Nina kilanaka na yatangoka siangani bulangi wekimni. O bingaraviti ko na Radio Fiji 1. Kausa turutaka na itutu baka iliuliu ni Radio Fiji 1 na ngonungo o binibinaka ni o mbusureti. Merani mbowo seso na kilala lai karota ngani na bibu ungiti bikim ni tambongoni oni ndo bato mai na ibola mata si Facebook ni Mbula FM na nontanongo. Nakana ya ndo bogaroronga na station na ngono ya sendo tinga na station bagitoki na Radio Fiji 1 ka ndo tuki na bonana no na sere mandang airong din na wali so nando lang abulito nga may bali bale sa ati uki na mga nui ken nanama kini rauni nando na puno bango na may yato ko en nungo ingkarat binibina ken butingan ni tatanran bekatu ka samay bobotukan na nangununggo en tinika di owalu sa nga bulu kawit warong to nga nawalis ni nando warong wali nawalis mani oti tinga may nabuli may ngaraiti ko iso meron may turna bingarabi bagan daw ni kakamburaki bangaw na siya na tuwa pertani na part-time announcer na oti kaya usama ni kerker sa may dulu sa rin na buni kakamburaki bangaw na may agawati ko na embaking go siya tomaniti nga na bingarabi aban daw ni kakamburaki. Kami nando batang may na bimbole rawani o reza na bukuni ibingarabi bando ni kakamburaki matai nanondang bula bate ke hira ko rasa angaseta na takatakan ko uzuruma ini usenge imbu buli usengon endo nang boleh lebubi ya ni umay takataka bate ke hira itu bir na kila era kilabo binaka na bimisi ni berbere anda gaive tu senda do sarabo tu may ngarabi tu kinakakamburaki nyungay may tambi bata kira naturangan na marama rasa eliani nanonra bibota bulili klango endo nang boleh kau sama itu mana tali ngamu wanjau takkan itu tunggu ke na bibota bulili beira na ngone rangai murumai nandoni kakamuraki seko na kena tomani tinga mendando osia endo nang boleh buna takaka bagandoni kakamuraki kini kerua na bosa ndoto kana kaimbole kenda boleh buna nonto bosa nituki lebuna ngona sa yaliani ngongo kandon na tikina na station ru aro bingarabi tigani na FBC bimbita tiko na nonto bosa boleh beira na itumbu boleh talangaki na numuni bulan na tambangoni seko na kena ndo bakang takina nonto bosa ndinanga ke bosa sarni numuni kor se numuni benua sana rongo binakan do makan inda na bi maluway toka ena nonda bosa way toki me baka ngarabi tigan bando nan daw ni kakamburaki ken na boleh lebutal ngai basi kana numbula ni umbula patikir na turang bula ni belu taki usanga men karabotongo kan na Radio Fiji 1 rati ko irna turang ki men bingarabata era angasi me biao ya ni rawo me mai ngaraba ni tapi ngo bagando na marama mo be maliway patikir na turang na ngarabi ni zakazaka ngoy no boleh lebu yau kau sa wani nitu wiki menita langana marama ni boleh tale tu ngana numuni mbula na buni bingarabi satu mentamu ni na bitama ni zakaka na onye ngaraba eno buni tabi au sama ngaraba kiko wanda ni kakamburaki bago belu taki na Radio Fiji 1 kau ni roni sarawati mai kambuli tale tu ngakina na numuni mbula ni bingarabi na bunua ni bingarabi kino. Endo ni wasalo na mbiuta bikim ni tambongon ni ndo batong mayen na tukutuku sa italo no leka ni nungong bola ni bengarabi wakando ni kakamuraki o walato kay bidan na ka o nita kanina roni na bukiki muni na namun ni gawi kalawa na muturara ni buli wambimbi na kena garabi na takataka dua sa iko na baka yung ataki ni no yaw tukusaru may bola kay ni tao ni korbo dongo na ngona dara kambimbi biya nanungo daw tiki mo en ngonon do se mo totolo na bonan dara se mabalen na bi matakan dalo ulum balita kana kena sa libu na lori
lewa rambere bono na raka yung boleh kemini bagaimana tak bina kana ngau kila na ngau na otiko na bono otiko kina na ngau na ronyo bagaimana tak ambil rumah yung gay lima mani limo sang do tibal bala tak melati ni mbu mai wa mata klela so wa mata kami na lima mani pa muti kono bono ni tak tak meka kunya gay i ndo na lenga taria mai na bukuni sarabitu itu mena lo di mata klela ni lak mai tak tak. Jadi karua ni kau bina ketemu bi bandi tegi bikin ni temongon se ko na nonde togo ke na nonde bakatawa endo tu kuni kenda na buno enda laku kina anonda barau kini togo enda tumberi da kemikin ko enda ka kunya li bikin ena kene katulunga se ko na posata mena kini ka jo wala so ka bitu me da ko sa tul sa ka tul lembaki ni bingara sang ni binaka na isau le buna ngona sang do de tigo na do bono ni taka boleh kenda tu nei sau inda tigo kini ke lei boy be ya nono mutoso nono mukila na biamba kin no bingarabi dona ngauna ona ngai re kina na binaka no mo bosa na bingarabi na bono ni taka taka banga kadi bi ko kina sena tamba ni buli daba buli kina na ngono ko boleh kemni te kana to lawana na ya na buli tu memble tanu bumbula o mi waseti boleh kemni. Iya, waro te utali tiga ni na bingkarabi na ngunungko sa wabini na te bali puna numulindo ko taminakan ka sanita kini karabi na to na vita biso ni vita te kimni tikin